Saar snem dang yai beteng Cristiano Ronaldo bat ke klub Al Nassr. Kublai piki parlok pagasian ke Porsche ke por ngak pate piki batmai sama ban share berlaj ber subscribe dengan ke channel Cristiano Ronaldo ula kular hadu usnem arjar arpenyo bat ke klub Al Nassr. Ke jing pos new une orang lekai football bapawanam jang ke Portugal. Cristiano Ronaldo ula penjalan nih jing ite kular bat ke klub Al Nassr FC hadu usnem arjar arpenyo hagador ke bas saus 4 million kumta Cristiano Ronaldo hakashibnai un kamai live halai poin live 100 million bat hakachita yo un kamai nyo poin riu million bat hakachisngi ukamai way poin way million bat hakachikanta laban kamai hadu 100 hajar laispa bat hakasiminit laban kamai nyo spa nyo paar bat hakachis sakon ukamai katlai bat kala ban pen scam biang ye gejing chim kia jong u bat ke klub jong ka Saudi Pro League bat ye gejing ang nut ke banang roy jong ka kena gejing pen pena gede kepor ke bakong san bha na ke Saudi Pro League namar ba kadang jai beteng ban kring ye kipai pa nong pe kai jong ke Saudi Pro League entah Cristiano Ronaldo belarung ke klub Al Nassr house name arjar arpaar bat oleh yok mi madan kumbacis pak si Husin bat liok tep kendai pu pragol bat kat kendai teliki asis bat lolong unong yarap ban kentiu yo klub bat udang long unong elekai bakong san bah hagajing elekai jong Saudi Pro League kado unta da gajing penjalan jong u ya kepor akimi nanti ba ula ban yalam bahaya ke klub Al Nassr. Cristiano Ronaldo la ongru kaju kejing sio tenat kaju kejing angnut ini taulang ya gawe ke history apa pada Cristiano Ronaldo jadi